बौद्ध बाखयाली धनसा निर्माण जुगु सकिपा कर्मा प्रदर्शने वगदु वंगु फागुन 14 गते यलया गुण हले ठुगु सकिपा या प्रिमियर शो जुगु ख आथन न्या निथ सुंगु सो केनेगु थका सकिपा निर्माण पक्ष जानकारी बिउगुदु थोय फागुन 14 गते निसे चाहिँ अथवा निया निथ 12 बजे 3 बजे वो 6 बजे सुंगु सो केनि ज्या याद न दो छिपिन सकलिसित सकिपा सो चासन दका इना पेन्चुना अले छिपिसन सेसिउ थो सकिपा न छौ मेसेज दु छौ सन्देश त दु बौद्ध बाख्ने दैपति छु जीवन लिसे स्वापु दुगुपति सन्देश त न दु जिमसा नेपाल भाषा प्याहाइदा बालक देगिउरका गुण ग्रुप नाप मिले जा जिमसा न्याप्ले न प्याहा देगियान्छ न गुण पुचया लगानी रामकृष्ण खड्गिया निर्देशने ठुगु सकिपा निर्माण जुगु ख ठुगु पुच पाखे थुया न्हन बौद्ध जाताके आधारित पटाचारा व कृष्ण गोटामी निगु सकिपा निर्माण याना सफलता क्या ठुगु अथे ठुगु सकिपा पाखे वगु लबत तिथि बिहार तलिसे संघ संस्था ग्वालिया गुतका सकिपाया निर्माता राजेन्द्र साक्य जानकारी ब्यादिगु दु थुया न्हयो सकिपा पटाचारा कृष्ण गौतमी व आठो सुंगु पाखे जुन चाहिँ छिसा प्रदर्शन याना आम्दानी त दो पटाचारेपट्टि न चाहिँ डक्क आम्दानी छिसा बिहार सङ्घ संस्था आदि इत्यादि त छिसा चाहिँ टिकट पाखे वोपट्टि भुल्न चाहिँ आम्दानी ख छिसा चाहिँ डोनेसन यानो खा ठुगु सकिपा कर्मा साक्य व आशिषमान नकमिया मुख्य भूमिका दुसा मेपी कलाकार कथ ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ नारायण देवी प्रधान लुनिबा तुलादर यमन श्रेष्ठ रजनी खड्गी लगायतया अभिनय दुगु निर्माण पक्ष जानकारी दिगु ठुगु सकिपाया छायाङ्कन लुज सिंह याना दिगु खसा सकिपाया सम्पादन व पार्श्व सङ्गीत बालकृष्ण वंशी याना दिगु ख